chapter 3, verse 1 to 9. Meya ya arekileng ke matlong a Modimo, me ha o tlhokofatso e ka ba ama busa ka ba tla utlwisisa nnete, ba ileng ba tshepahala ho yena, ba kgomarela ho yena ka lerato, hobane mohau ke tsa bakgethuwa ba hae. Leo lentswe la Modimo. Chapter 3, verse 21, 20 to 21. Banabeso. Le hae taruna e lo hodimo. Re lebelletse ka takatso e kgolo hore monna Jesu Kriste o tla hlaha teng e le mopolosi wa rona. O tla fetola mmele wa rona o nyedisehang, a o etse o tshwane le mmele wa hae o dudisehang. Kamata ao a nang le ona a ho beha tsohle ka tlasa hae. Ke leo lentswe la Morena.
Matthew 6 kgaolo ke ya 5 temana ke ya pele ya fela ka 10 le metsombedi. Matthew chapter 5 verse 1 to 12. Kana ba Jesu ba la tsela le la tale a tula fatshe me ba go ke ba ga ba ka yena ya ba wa tsamisa lo ba go ka ore go le jalo ba na le moya ba mfumane go ba le musa ba go mo kwa go le jalo ba ba tumule go ba le matatsiso go le jalo ba bonolo go ba le fatshe e tla ba le fala go go le jalo ba na petse me ba ni go tsoloka go ba le matafatso go le jalo ba hao go ba le matafatso go le jalo ba pelo di fedile go ba le matafatso na madi go le jalo ba hot go ba le matafatso ba na madi go le jalo ba tsoriswang ba tsoriswa go ba le musoma mo kwa go le jalo na ha le shapao le sholi le tsetswa ka mo yo se ka ba ka tabani na go ba le mpuso wa lona o tla ba go le mago ba profeta ba ke tepele go lona sa lwa itse ba profeta ba ke tepele go lona ba ke ba na ba sa lwa hape itse ba profeta ba ke tepele go lona ba ke ba na ba sa lwa amana ditaba tse mo o ya ka batho ya nna le fakhe bohle ba bana le mohlati ka kgomo falatsholo ya tenkwano seba renaka le go bone o hlabileng ha la hlaba le gona re ba ka bua dipolotiki ha ba bua le kereke an injury to one is an injury to all ba le house taba tse felisang chapter 4 where me
empa lwena o tla ngata o ka tla ke wa tseba dintho tse ka sa feka mo tla tsa ha Diamond nda una ane But he was a nice person. Najima ke selo tshwene le Kristo le ka dere. Ke re ke tshepa go bana ba ba botile ke dinata tsa se ka Jesu go sina ta se se. O te ke bao. Ke mo dinata tsa le motlhatlhi. Me re ka bua dintho tse ngata le solo. Ha ho no jwang ha te ka ta buere me ya ba dikile ngwaso ga mo. Motlhatlhi se re tse bophelo ba ka. Ka o dira dia go da access go fotile o ila ke ka go distraction fana ka go ditse ba ka ba e mo di board members tsa project e man Christelle se dia batho ba HIV and AIDS me o se ditse me ke ha ke se di hona e re ha jo ba sa la le se di tso tle me go tladi e ba tetelo ya nna go re se di so la motho le lona o se le dina me ka hona le go thale le ka tla go tsenga ta batho ka o tsohle ke le wela hlompho ya ntleyo ke le ngwana
ke le moetapele ke gopola la lokisa monyetlo wa tsholo o na re hei ke fue task e boima ke fe fela eo he ha ke tsebe mohlankana re metsetseng ke fue tax e boima ke ga o kenyana eo le mohlaki wena ke nthonyana bana so ke ke nthonyana eo but o no bona motho a tswang a re le nna ke batla ke nyane letsoho tshebetso ya kereke ya wena bona tsa tsega sona o feletsa yena motho le gare nthonyana eo mme re motlotlo ntate wa me ha e ne se ka ena ke bo se bona mo leng teng ka bo ke leshano family ke ntho a pele hobane ka nako nngwe batho ba ka utlwisa bohloko ba teng o tlo tlameha go tlele familing ya hao ke yone e tla go support-a mohlatlile le mo ona e ke tsebang hantle ka dithapelo ka dintho tsena kaofela o na o support nka o bua tsale kaofela ke tlo tlotlolla moeti wa bona but o tseba language ya kereke o ile a re kopane mona re ntate ke motho wa metropolitan which means nka bua tsale kaofela ha no mpantsha hobane ha le for respect le nna ntse le kereke ya bona ha le mona ntse le kereke ya bona jwa kana ka bua na ile 5 hours ha ya go batla pula e fete ba se tsoba le fulu le ditse hobane ne ke sa go batla ke die mai go bona ke modimo o retse sa hanne ya kana re fela modimo re a le bua ka mo go batla le mohlaki ka nnete re tla re mo ke re se relle hobane a lla tla re tswa go sitisa le to lo da le kampanye yena o sebeditse o tshwana le Paulo sore ho se tse di mothakato ba bona go feletsa kana gona ba tsile le mo ya hae ona sa pedi mohlaki le ba ga batho ba ka o penyetsang go sa tsena mathata bona ke a ba lwana le mang mme ke se twa go phelo ke twa bana ke tsena ke bana le mang bana beso a re tse thapelo sa badumedi bana beso a re kopaneng thapelong go rapela ngwana go rona ya seng a falletse re rapela le kereke kgotso lefatsheng esita le phologo ya rona bakeng la badisa bohle ba kereke gore ba pate ka diketso se ba se rutang a re rapeleng morena bakeng la babusi ba setšhaba le bahlanka ba mmuso gore ba sireletse toka le kgotso ka mehla a re rapeleng morena gore bohle ba tshwenyega meleng moyeng ba ke ba elelle gore modimo o na le bona ka mehla a re rapeleng morena bakeng la monena wa go rona seiso Julius Mohlahli gore a pheme mollo wa dihele le qala tlhwekiso a re rapeleng morena gore ka mohau wa hae morena modimo a mo tshwara dibe tsohle tsa hae a re rapeleng morena gore a mo fe kgotso le lesedi mosong wa hae ka mehla gore a mo fe thabo mmogo le baledi le bakgethiwa ba hae bohle a re rapeleng morena gore a amohele kganyeng ya lesedi la hae bana ba borona le bathusi ba rona ba faletseng gore a fitlhisa badimedi bohle ba faletseng mosong wa hae wa legodimo a re rapeleng morena a re rapeleng ho modimo mobi le molopollo wa badimedi bohle a kone he bana ba ga ba faletseng tshwanela dibe tsohle tsa bona ba tle ba fumane ka dithapelo tse tjhesehang tsa rona tshwarisa le mailakatsa re kopa jwalo ka Jesu Kriste morena wa rona
Seiso Julius Mohlafi mme re rapella leloko la hao gore ena ya tsebile morago gao e le mopholosi wa batho a mo fumane e le moahlodi ya mogao re kopa jalo ka Jesu Kriste morena wa rona. Morena a ke abe le lona a re ke dipelo tsa rona a re le bohemagana modimo wa rona ruri ke tshwanelo le toka le kgologo gore re o leboe ka mehlale ka ohle modimo ntate a halalelang morena a matle ohle a senang mofelo ka Kriste morena wa rona. Ke yena tshepo ya tsogo e re tlono e re thabetse gore ba nyahameng pelo ka go tseba gore kabelo ya bohle ke go shwa ba tle ba tshebisege ka baka la go tshepiswa bophelo bo sa feleng gobane morena go badimedi ba gao bophelo bo ya fetoga ga bo fedišwe mme ga legae la rona la lefatshe lena le senyega le tshweditse legae le sa felele godimong ka gona rona mo le badiloi le makgotla ohle a le godimo gore dina setla sa thoko re sa phetse re ntse re
ke tsarona ke ministeri ya tumelo. Jwale Modimo ntate re o nehela ka teboho sena se amolang sa bophelo re ntse re hopotse lefu le pholosana ena ngwana wa hao tshwaetso ke hammoho le ha e le Modimong re bile re lebeletse tla ha e la bobedi tadimanyelo ya kereke ya hao re o rapela o e amohele sehlabelo sa ngwana wa hao seo ra ke gore a re buane le wena etsa gore ka ho feptjwa ka mmele madi ya hae re tlale moya o hallang mme re be mmele o le mong le moya o le mong ho Kristo. Yena ja re hlaise wena re seglenyano ka mosapedi re tle re se ba fihlela lefana Modimo mo le bakgetho ba hao ha o le Maria Mafariko a llang Modimo Josefa monyadi ya hao le bapostola llang bashola tumelo ba thusiane ba le di bohle ba hore se buye thuso e sa tlhotseng ya dithapelo tsa bona wena o homoela go kopa gore setlhabo se re baleng ya lona se ke se isetse lefatshe lotlhe kgotso le phologo e sa gore kereke o leeto lefatshe lena e tie tumelo leratong tsheetsa le mohlanka wa gago mopapa wa bona Francis Zoli moarekabishopa bona le boshopa fela le badisa botlhe ba kereke mo le setšhaba sotlhe se o itopoletseng sona se ke a tsebe o utlwe dikopo tsa ba bana ba ba potetse bona ntata bona mosa a gore ba go le bana botlhe ba ba thalakaneng go bona mora wa gago Julius Mohlahle yo miletse ngwana a tloa lefatshe lena ka jeno wa boetso yena ya go ba tshwere Kriste ka lefu le tena tshwarena ka go tshwa bafu Mohlahle a tsosamela bafu mme a tshwaromela bona isane e tshwarwa ga ka gane o gopole le bana ba ba foletsa gore ba otlhe ba Mohlahle le ba bona le Mohlahle ka go mmoa le botlhe ba sile lefatshe lena e le metswalle ya gago ke o ba mo le botlhe ka mosa moso wa gago mo le bona re sentse ba ithabela ka bosa pele tlotlola ga mmoa le bone mohla o go hlapola le go wena gone ka go bona ka mo leng ka teng modimo bona re tla tshwarela ka mengwaga yotlhe mme bo ise re sa tlhaotse ka Kriste wena bona yo ka ena o setsa lefatshe ka dimpho tsotlhe tse moleng. Kaina hammoho le ano yena hlompho yohle le tlotlo di na bana Modimo ntate a matla ohle bo morelang le Modimo ka mehla le mehla. Ka ho ya ka ditaba tsa mofolosi wa rona le ka ho latela thuto ya Modimo wa rekang tadarona ya Modimo le metsana le haletswe moswa otle Tata hao yetse fasi jalo ka yetswa le Modimo re fe tseno hobe ba rona ba tsatsi ke le le re swale di betsa rona jalo ka tsala ba le sitswi le ske wa isa maleko ampe ba le tsebo be o homare na la pe la tsebo be mohle o re fe khotso matsinga na marona ile re ka thusia mo hao wa hao re na mala selinga mehla tsohle re ntse re lebeletse hlolo le re sebetsa go tla mo tsona Jesu Kriste. Magana ke Kristo bona nga re ba apostola ba hao ke siela khotso le nna khotso ya ka o se ka di mari tsa rona mo teng le tumelo kereke ya hao mme ka re tla ka teng mo fe khotso le bongwe bona ya tla me ya bisa ka mehla le mehla. Khotso le mathiso mo rena le nna na go tsohle.
Mereka tahu siapa yang mereka. Jadi yang siapa yang kita boleh bukti. Kita dalam kajian kompanyen ke asal kita lalu. Jadi mereka pernah dipakai kerja di apa-apa. Kue, bahan itu kalau kau kerja kau bahasa mereka kisima. Wale muna ada yang mungkin di kantor mungkin satu, bagi jalan muna ada yang mungkin jadi apa itu? Jadi asal kita macam para apa ini asal proyek. Kiko pa fada pascal balo lila bela masaj bagi ditinggal ke khadas ke bamu lawani ke ramani malume ini nak muhul pas ke bamu ba masaj basa gini ke pas ke bamu Yeah.
modimo ya matlaohle a kwetse hore ngwana wa hao Saiso Julius Mohlahli a falletseng kajeno ha a se a hlomise seleng ka baka sethabeng sena a kene thabong e sa feleng ya tsoho ya bafu. Re kopa tsena tsohle ka Kriste Morena wa rona. Mopiriswa ito soto regaza serenga motose ba fumu amuje sebe sabana leti ala elo mai wa hai koko bani boki ba ki ngama Afrika ma loe ha sala polisi ka fuda Jesu Kristo mi asosidi ai abwera wele tate a jeru mai ngama mutisa mwele hata legero itabara Kristo serenga sabana leti.
Sunday unosike ka tswana batho ba soka go mme le lona le la tletse modimo a ditsebise di a le makeke ka ofela tsebisang yo hona tsebise le o dele ke mona ha ga da bonzo re mo tla ni mane pastors me usana e mo tla se ke le mo ngatswe jwa abakena me mo se msebena ka tsebisa ka tete ka mo tsole na bonda le mo fana ka le tsebise ha da de tla le da tseba ha ona le workshop o nya na le to agenda based finance ndate mo tla una re fa dithuto nda hore na malapa a me a tshwarelwana re se ba bo ntate ba bana hore se mpa ba le basadi una la mere ba sebete bona jwana ha sa go thola basadi ba thala go da le ho ntate mosadi me ho na ho sale fala ke le bona basadi fada mo tibeletse ke mo tlhalosetse maemo a na le tshila ha se se la ke le mo ke twa le nyalo mo ga nyalo ba re shi ba mo dibula tswala ba country longwe sama di wa straff me mo tlhalosetse mo tumeletse ke bua phatlalatsa go tla ba tebe ke bua phatlalatsa tumeletse a go se ke teng ke ngwana la solo ska siko o bo sola so e putia bona ya o tseba nna ke la ba ka phomola ka re ntwenyane ke temba te mona o se le tswa ka ntse ke eso ke la le o se me mo tla tla de mo tla la o mete ka ba le ma la o spark mo fa o close me ka ne ke le ka ke re modimo ha ba go tla phela mo amo o ba le le pelo bona ke a le lwana ka ke re se go ga le mo o wa be se ne ma mo tlhatsi ga tsa go ma go le kwa le bine mina excellent this ka wa fanda le mala tena wa go le go ya bona go mama ti ala ya se se la ka so ha re ba mutimo ai istimare gas pa sena ka mo go di hutuleng ka e katoliki ke le mo priest Countryman la hai ke le le khotla le basebetsi tsohle a ho le ya no tsana bana le hore ho hlola ho ita bana ba motho la maholela ho bana ba Stefani, ho bana ba Selwane, ho bana ba Masibina, le bana ba Seisho, ba khotso. Ba le tshili ha ba sale. Tswana ka tla ba ke batho. Yo phetela wa mohlahi. Le Masibina na fela. Ke ba ntsona hore ke pele ya kereke. Ke ngwana bo lona ke le fara ha ke ne house of America ke o le mohlahi bata ho lona ba thana se tsane fara wa tsatu khubwa street ha ke tsa gore mauna e tsa e ra le ba go khuswa ke na ke re Sanjay Batu, Lily Chapin Batu. The guy sing
qeta sala a tla isa go fonti ho bohle mutane ke dikereke dane go bo mo MC programme high house of English speech ki director MC how ya di mo ya fara da kici sa ko ba yi daga sakele pa date ya tsara no faso der ke tso tsama filo de la be c'est mon Christ was au Christ mon gars Morena Luna Morena lo fazzi le mora halalila shamla sami sasfili uphile Father Motheo Tutu Motheo ke uphile Father Tsholo
gago hantle ke tla biletsa ho Ntate Maswele hore a qetelle kodi ya mala le yona tsa lebisa le tla qala tseo. Tsamaiso ya mosebetsi Fada ke monyane wa Fada motsamaiso ya mosebetsi ke kopa o mamele. Fada ke monyane ke mo hlompha ke reke ke tlo bua le nna sephiri hore marapo ke a hao. Ha ke tlose letho pakitsa ka reng ke mathe ka pelenyana molemo wa ntumela ke kale kalong ke mathe ka pele mohala wa lla wa baka tlokotsi o rupwa senatori ya mo tsa ba ba sofa alakane kwa hore ba be seiso re sa o hloka re le bogiba se ka iketsa sela marungwana hobane ona sekgele sa rona re theile mokganya a re bone ka pelo ho rona bona moipa hona se moipa ke monyolosata Tabatele utsokodi umatsaranka re a fokola re mo heba mudiei kamatjale utie shebisa tukumorao khaiteki bophelo bona ke naka dimorwe bohlaba bohlasa ntle le pene re filwe senypa se kgauile shuba mosinna ke o khalema motho ntho ena ke baholo mosi tatswa ka manya ngwana fela ke seba o hlatswa sebae mo hakeledi dikala Habari isa bas cho usalo hukule na leo mwana kikupo ya situ la ratu na kwa nyana ya Mama kama bakafoko khaba ya mustela mwana dimpa abe ubata lisuku likhwenya uthiba kubali para mwani pija mwana mufamki kibola molamu la pena se hizo rulikwe la hama mwane atetema njame ukate pwele banitupi la pena mutumero enataba imuhitini la pena maswa kikati bainisani hamukoni yabadi papara tabakwela hasibina kipapa sana kitepe
tshwene lefu le manyana ba neng ba le seikokorolo sa se isa thathing ena motho ebile putung ya seemanotsi tlosa koloi ya lefu koloi ya se iso ra sala tsietsing matlong lempong ra sheba ka tshiamo penehelo lena ke le jwang lefu tshweneng le go tswang ke dintho di sa tsebe ho bua ha go tla le ka ha tsota mokoko khwaba la mehlenyanwa la sekisa meokgo seiso o di maka ba kitsao kitse ninja buketso o isile maputula hao a tijwa ke senkgata o khonya ha hao o tijwa ke bokgi bohle re dipaki ka lela mesebetsi o lokile o etse thato ya hao sekweng kopa ba leloko ba tle ba tamele go tonka mofu wa bona o le esedikeng manelete ise paradising ha o fitla teng bashara tumelo ba o amohele mme ba o kenye motsomogela wa Jerusalema seboka sa manyolesi ke se o amohele o tlo fumana ke mone sa feleng ha mola sa badeng le mofumaneng ke nna tsohole bophelo ya dumelang go nna le a shile o tla phela mme mane mang ya phela mme dumela go nna ke ke a shwa lekgale dilo tsaka ise
ho fane ka ditikete tsa ka mabidi hobane ho na le etsahala phoso ya hore ha re ya ka mabidi re be re etella ba bo mufti ho bo fumana hore ha ba kgone batho ba tshwanang le nna wa mohlahli ya perentufu ke ba ke hae hobane ke a tseba batho ba perentufu ha ba tsebe